आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कारमोणा पंचायतीन रयेजा प्रोजेक्टाचो विशय टीसीपी मंत्र्यांकडेन व्हेलो। टीसीपी मंत्र्यान इन्स्पेक्शन करून विशय समजून घेवन मागीरच कारवाय करतलो म्हूण उतर दिले। हो इश्यू हांव इनहेरिट करता, दिस इज नॉट ऑफ माय मेकिंग, सो आई विल हैव टू एक्झामिन द इश्यू। देयर डिमांड इज दैट ongoing construction has to be stopped based on reports which have been submitted in the past. So I can only promise at this stage that I will examine this issue I'll fully examine the issue and take action after I have understood the issue. Tatun दोन issues अशे आहा की there are certain commitments which have been given by the department also by virtue of permissions, revocation and implementation of that revocation order. Sometimes there are issues involved. So let me see what can be done. वास्को रवींद्र भवनात कठपुतली कार्यवळ जाली। ताळगाव पठारावेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलात 5वो गोवा फूड अँड हॉस्पिटॅलिटी एक्सपो जालो। ह्या वेळार मुखेल सोयरी राज्यपाल मृदुला सिन्हान एक्सपोच्या बुकलेटाचे प्रकाशन केले। एक्सपोत तरेकवार स्टॉलां आशिल्ली। We have been organizing this exhibition for the last 5 years, and it's been growing every year. This time we have got about over 100 participants and displaying over 1,000 products, various products for the hospitality industry. And we've been getting very good response from the visitors as well, and they've been appreciating the products. जन्माष्टमीच्या निमतान आमोण्याच्या अमरावती स्पोर्ट्स क्लबान थळाव्या सरकारी हायस्कुलाच्या जोड पालवान तरेकवार कार्यावळीचे आयोजन केले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल सर्तीत म्हापशेचे सेंट झेवियर्स वस्ताद थारले। चलयांच्या फायनलीत सेंट झेवियर्स हायर सेकंडरीन शिवोलेच्या सेंट जोसेफ हायस्कुलाक 7-8 एका गोलान धाडयले। खुशबू सौंदतीकरान 5 गोल तोपले।
come from Holy Cross High School, Seolim. Now I'm studying in Xavier's. I'm happy to be in Xavier's. The training given over here is too good, so we hope we get the same type of ground. Thank you. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.